katinade haray himo fiɗi wondema kala son ya heɓuɗomo haray ko suum immorde e kañum bani adama ma ɗum on zaman on ma nokkure nden ɗum wona sabu o ani on neɗɗo ɗon ma o ani on zamanu ɗon ma o ani nden nokkure ɗon tawa himo sikka wondema ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ko pooɗanimo soñdia o on neɗɗo ɗon pooɗanimo soñdia o ma ko on zamanu ɗon pooɗanimo soñdia o ma ko nden nokkure ɗon pooɗanimo tigi soñdia on horele Allah subhanahu wa ta'ala jantanino ke en fiiɗi moftaji feƴƴunoɗi ɓe heferɓe feƴƴunoɓe ɓen tawnoɓe ɓe katinorino ɓurɓe moƴƴude ɓen e yimɓe ɓen ɗum woni annabaɓe maɓɓe ɓen se ƴetti joni no yimɓe firawna ɓen kamɓe ɓe katinorno hombo annabi Musa alayhi salam ɓe katinori annabi Musa alayhi salam ɓe samudiyankoɓe kadi kamɓe kadi ɓe katinorno annabajo maɓɓe on ɗum woni kañum annabi Salih alayhi salam haray ɓeɗo kamɓe kadi ɓe katinornomo ɓe sirkoɓe kadi e nder arabuɓɓen sirkoɓen kadi e maɓɓe ɓe kamɓe kadi ɓe katinorno annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗo foppu hina haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala o fenni ɓeɗo ɓe foppu maɓɓe wondema awa lette ko heɓi ɓe kon soñƴa ko heɓi ɓe kon tampere ko heɓi ɓe kon ko sabu dunubaji maɓɓe ɗin ko sabu dunubaji maɓɓe ɗin woni sabu ɗum ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala mo wiɓe awa he kala ko yiwɗon ko ɗum ɗo fof ko immorde ka Allah kono noon ko sabu dunubaji mon ɗin haray o inni ma asabaka min hasanatin fa min Allah kala moƴƴere nde heɓuɗa ma heɓudema ɗum ko immorde ka Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika kala ko heɓuma immorde e soñƴa ɗum ko immorde e ma sabu ko faggitiɗa ɗum sabu ko faggitiɗa ko haray o musidɓe tedduɓe nde fiɓande ko tawata boyhino fiɓi ko tawata ko yimɓe baddiyankoɓe fiɓuno adin hande haray ɗum ko faljere noon ɗum ko faljere noon hara yimɓe majjiyankoɓe mbawo ɗo ɗum nduulewru ndu woni ɗo e mum ɗum woni sabordu paran hari ɓe katinorayno ndu ɓe katinorayno nduulewru ɗo woɗum e maɓɓe katinotoɓe heeɗi morde e nduulewru ɗo a waray ɗum ko faljere noon woɓɓe ɓen kañum kadi katinora wona nde ñalade alarba ma wano asewe ma wano alkamisa wano wigol joni ñappetake alkamisa ma wigol wuppetake e asewe ma sifa wano noon hara ɗum ɗo fof ko noone e katinagol ɗin ko fiiji ɗum ko sirku noon ɗum ko hunde togade no ɗum ko hunde haɗade noon katinagol ɗum ko hunde togade noon ko ɗum waɗi tawa kamɓe tan fala yatazawwajuna fi hadihi l ayyam kamɓe tawa fi joni joppugal e ɓenna lewru kaari jombetake misal joni juldade jombetake e mum ɓe katinori juldade ma ɓenna sabordu para jombetake ma ɓe ɗum kadi ko kati ɗum ɗon fof ko fiiji toŋaadi noon haray waqad abtala nabiyu sallllahu alayhi wa sallam hada l itifad nulaaɗo ɓe bonnuɗo ɗe piɓanɗe bonɗe ɗo ɗe piɓanɗe bonɗe ɗe tawata yimɓe ɓen ɓe fiɓuno on tuma haray nulaaɗo bonnuɗo ɗum ɗon few seede muɗum fatazawwaja aishata radiallahu anha fi shawwal wa tazawwaja umma salamata radiallahu anha fi shawwal seede muɗum ɓayɓe inna yawa juldadu jombetake e mum nulaaɗo kanko e juldadu jombi nene aicha o nene ummu salamata o nene aicha koye juldadu nulaaɗo resi ɓen kañum ko wona noon kañum kadi nene ummu salamata ɓen kadi koye juldadu nulaaɗo ko resi ɓen joni nulaaɗo kañum awa kañum resi e ɗino fi hon ɗum woɓɓe goo kañum katinorta dun lewru ɗon ɓenna wondema jombetake e mayru ɗum ko faljere noon ɗum ko faljere noon ɗum ko faljere noon haray musidɓe tedduɓe haray ɗi moƴƴereji ma boneji ma nemaji ma soñaji ɗi fof ko e lewi hoddirore allahu subhanahu wa taala nden woni ko ɗi woni allahu subhanahu wa taala kanko woni kanko tagiden nagal ko taga ko kanko suɓata jiyaɓe makko ɓe haray jiyaɗo noon hande kadi o ti suɓano hoore mum gollugol imma ko moƴƴi ma gollugol ko boɗi ɗum noon allah subhanahu wa taala mo wi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum
kala lorra kala sonya kala tampere ko hebi on ko immorde sabu ko faggito do ko juude moɗon de laysa lil makhluqi yadun fi taqdirihi wa ijadi haray tagaɗo o ala jungo e ɗum o ala jungo e ɗum haray koye ley hoddorore Allah nden piiji ɗin fof woni e yawde ko ɗum waɗi kañum Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ɓe maki ñande goo annahu rakiba khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي ñandego Nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ɓe supporti o suka wiyeten Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ɓe makanimo makuji buy e nder koɓe seedodata kon ha e nder muɗum ɓe makani ɓe maki aba jentumi yeetoma si anna on fof mogodiri falama ma nafirde hunde ɓe wawatama nafirde nde hunde si wonande tawata Allah hoddirino wondema e nene de hunde ɗon a en dottode si taga ɓen fof kadi hawtiti e ɗiɓisa lordirgol ma hunde ɓe wawatama lordirde nden hunde si wona tawi ari Allah hoddirino nde bi mana piiji ɗi fof ko ley hoddirore Allah ɗen woni ko ɗi woni haray Nulaɗo maki rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf karabi ɗin ɓantama ɗeri ɗi yoori karabi ɗin ɓantama ɗeri ɗi yoori haray musidɓe tedduɓe ɗum no fof koko hana wattanede yiili e mum ko ɗum waɗi kañum alhafidu ibnu rajab rahimahullahu taala ɓe maki hertinirgol zamanu sum inna ngal ñalande kaari ko ngal ñallo ko ñalande ɓaleere nden ɗon haray ko ñalande ɓaleere noon ma ɗum lewru kaariru ɗum lewru ɗon haray ko lewru ɓaleeru jombetaki e mayru ma voyagetaki e mayru ma suudu bidetaki e mayru ma ko nanditata e sifa ɗum haray en andu o zamanu on e hoore makko ko Allah tagi zamanu on ko e nder noon zamanu on yimɓe ɓen woni gollude golleji ɗi ɓe woni gollude ɗin haray julɗo on gonɗinɗo on o so ƴetti tamma on tan ɗon o golli e makko ko moƴƴi golleji moƴƴuɗi ɗin haray kanko nde ñalade ɗo haray nde ɓawlanamo amma noon o yettuɗo Allah to o keefero to kanko o yetti Allah e nden ñalande ɗon haray ko kanko waɗani hoore makko ko ɓawli ko haray ko non ko ɓawli kon ko getti ɗin ko yettugol Allah gol amma ñalande kayri tigi e hoore mayre haray ɗum ala nder ɗon ko ɗum haray ko yimɓe ɓe woni wolude ɗum ka ɗenɗe maɓɓe ko yimɓe ɓe woni wolude ɗum ka ɗenɗe maɓɓe haray ɗum ɗo fof kon hana ɗum wattaneyde yiili e muɗum haray musidɓe tedduɓe si neɗɗo golli ko moƴƴi Allah subhanahu wa taala o weltanomo si woti golli ko boni Allah subhanahu wa taala o monanomo haray ɗum fof ko wattanteɗo yiili e mum haray en andu wondema yettugol Allah ngol ɗum ko suum noon ɗum ko suum noon ɗum ko noon e tata noon ko ɗum waɗi haray wonɗo wadde ɗum ɗon on haray o hoolo haray taw hoolo wondema de Allah tertoray ni leɗɗe wo hewtata o tigi ko wonno kadi yimɓe ɓe kadi so tawi ɓe yi o tino yedda Allah kono tawata wiyowo acci e ala haray hay ɓe yimɓe ɗo kañum kadi no huldinaniɓe ɗum no fof ko hana wattanede yiili e muɗum haray musidɓe tedduɓe seede ɗum wondema kadi wondema ñande go Nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ɓe seenodude e wondiɓɓe maɓɓe ɓe ɓayɓe hewti e nokkeeli ka yimɓe yettuɓe ɓaawo ɗo halkano ɓe maaki awa so on hewtiɗe sika ɗi nokkeeli wotaw rew e majji ma taw naato e majji si wona hara ɓiɗo wullude dey fii hon ɗum fii hulugol sifa leɗɗe goyɓunoɓe ya kon wata heɓomo ɓe manaɓe gol nokkure hinde laaɓi pos kono noon yettugol Allah ngol e mayre wonay sabu nde tuuna yettugol Allah ngol wonay sabu nokkure nden tuuna ko geddi ɗi wonta sabu nokkure nden tuuna ko rewgol Allah ngol kadi wonta sabu kadi nokkure nden laaɓa
amma nokkure nden tun e hoore muɗum o aray ko yimɓe ko haray ko woni gattinade kon inna nde ñalande ɗo ko ɓaleere ma nokkel kaari ma nokkel ɗum ɗo fof haray ko wattugol yiili e ɗum jonno mon faala tuubude o laɓɓina yo pottito yimɓe tawɓe ɓen ko jokkuɓe sifa ɗin alhaaliiji yimɓe fiɓuɓe wondema no toon ñalaade katinteeɗe ma no toon leppiɗi katineteeɗi e mum ma no toon nokkeeli katineteeɗi e mum ma no toon saa'iji katineteeɗi e mum woɓɓe katinoto hay hella jemma e ñalorma anana woɓɓe gonoyinna dewgal duwaka humede ñalorma koye acci ha jemma ɓenna si ngal humama ñalorma ngal wulay ko si ngal accama ha jemma ko ɗum si ngal mutta ɗum yowodira ɗum yowodira allah hala resaɗo on no jannano no ne'ano si tawi woni oti no janna himo ne'a himo faami woni ko bindi woni ko ñalorma woni ko kikiɗe woni ko jemma dewgal makko huma du'a ngal ala probléme si tawi noon kadi jannaka ne'aka yiilaka yiltaka ɗum kadi lerde ngal huma o ɗum kadi haray kar han kadi sigal ɓurtoya fi hon ɗum haray needi ala gandal ala faamo ala haray ɗum ɗo fof ko renete ɗum e muɗum haray musidɓe tedduɓe o ko wiyete katinagol yulɗo wota jaggu ɗum yulɗo wota jaggu ɗum wiigol joni ndu lewru ɗo jombetake ñalande kaari wuppetake ñalande kaari voyagetake ɗum fof ko falƴereji noon ɗum fof ko falƴereji noon woɗuno goɗɗo go kanko hakke ko o katinoto tawi so yaltibindi ɗum noon ko sorijo yimɓe ɗen ɗon noon ɓe yaɓoto on noon tawi o dawa subaka yaltude kono si o yalti o waɗay yaha ara ha ñallatara ha joni o wawali yaltude fi on ɗum o yahay tun seeɗa o fodda e subti si o fotti e subtiɗo o tourna warta ha ka suudu oddu maɓɓo o fuɗɗito laawol ngol o fuɗɗo o hujjita kadi o yaha o yaha e saɗanga wawata fottude a suɓaymo fotta e nder saare bimbi ɗum wawata suɓude ñande goo ɓaymi wattani ɗum yiili ha on tira ñande wontuba min darde mo min mbi ɗo waɗa ɗo yahara ɓoy si fotti e subtiro ɗum moƴƴanalan few donc ɗum waɗi ko ɓe mi yinta laawol min subhanallah terde katinagol ɗum woni katinagol onon wata fottude e subtiɗo e nder saare ma duhiɗo e nder saare ma ɓaykuma ɗum a suɓay mo fotta ko ɗum waɗi o wi o ene anayi ɗum waɗetake ne mini waɗetake bes alhamdulillahi wontuba ɓe terti ɗum ɗon on neɗɗo ɗon ko wontuba terti ɗum no watti hande kadi so yaltibindi subaka o yaltayki sappo sutoka kan hara wala probléme hay hunde donc ɗum fof ko wattite ɗum yiili e mum woɓɓe ɓe a nanayno katinora e mbiye laka feggagol ɓenna siɓe feggiki e ngal ɗo ko hunde kaari siɓe feggiki e ngal ɗo ko hunde kaari mande yitere ɗo si riɓi ɗum fof ko hana ɗum wattanede yiili e mum والوقت شاعر إني نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا وإذن عيب لزمان منهم دون زمان منهم problem makko fof ene zaman o ala ella o fof ko ene wondi e makko zaman o kan kanko ala probléme haray ɗum fof ko ana ɗum wattanede yiɗi e muɗum yo musidɓe tedduɓe haray ko winete ko katinagol julɗo yo reeno e ɗum woɓɓe anana innoma menen nde menen men fini men tawi mawɓe men haray menen ka amen ten jombetaki e nduɗo joni haray sifa ɗin piiji ko yo yilde ka dina l'islam ko waɗe lande ko sariya o wi on ko sariya o wi on waɗe ɗum ɗon waɗe ko jollakdari ko jollakdari gon no winni o winni wa yas'ala al ulama ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أوتي لاندو أندو دبن ونينتنا جوكو ببن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقولوني ونبهاني وارد أوتي لاندو ونينتنا جوكو ببن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما سوتي نينتني جوكو ببن شركو ونينتني جوكو ببن بدع haray yo andu wotigi o falji dey haray wotigi o falji en tokki Allah subhanahu wa ta'ala o yo Allah arsuko en faamugol dina men ko faamu selluɗo arsika en gollitirgol no Allah yiɗi yahlori noon aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اعلموا أن التشاؤم بشهر صفر بدعة لا أصل لها في الإسلام، بل هو اعتقاد خاطئ ينافي التوكل على الله. يجب على المسلم أن يتفاعل بالخير وليعلم أن كل الأيام والأشهر بيد الله تبارك وتعالى، ولا يعلق الأحداث بالناس. يا بأن تدبه أو يقول الله سبحانه وتعالى يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم on daɓɓirama hulwal allahu subhanahu wa ta'ala. Ande wondema fewno ɗo nini hiɗen e lewru sappordu paran ɗum haray katinorgol ndu lewru ɗo ma katinorgol piiji luttuɗi ɗin ɗum ko bida noon, ɗum ko bida noon. ma tode no wawi yawde hawana tode sirku koko renete e muɗum ɗum marana silka di nder dina l'islam. ɗum kon ko piɓanɗe balɗereji noon. ɗum haray ɗum no riiwi wondema ko oti wi kon no fawi allahu subhanahu wa ta'ala. oti yo andu wondema ñalɗi ɗimba lebbi ɗimba ɗum ɗo fof ko jungo allahu subhanahu wa ta'ala. ande wondema ndu lewru sappordu paran ndu noy waɗo lebbi luttuɗi ɗingoy haray haton jinaka ka kattinete e mayru ma nde ndu kattinorte. ɗum ko hunde ɗum ko piiji ɗi tawta ko jikkuji yimɓe majjiyankoɓe feƴƴunoɓe adi hande. haray ɗum ɗon ko falgere ɗon ɗum waɗetake. haray musidɓe tedduɓe e julɗon ko yo won waɗowo ko wiyete kon attafa'ul, o wala yelotoɗo ko moƴƴi. ɗum ɗo won julɗon hani wadde. amma tasha'um ɗum ko hunde kaanude ɗum ko hunde nde tawata julɗon no hani woɗɗitade. haray musidɓe tedduɓe e waɗgol katinagol ɗum ko udditangol seytane dambugal ka o naatira, ko udditangol seytane dambugal ka o naatira fi honno fi yo soñju neɗɗo on, fi yo tabbin neɗɗo on. ko ɗum waɗi haray taw katinotoɗo toujours haray hino huli, hino aani, hino maapi fi honno odi fawaki e allah. ko woni wo ko piiji go o fawi. ko ɗum fawata woɓɓe ɓen wano ɓaawo ɗo noon si ɓe fokkiti wano voyage ko ɓe yaltirga suudu ɓawre naɓe fewtude ko ɓe yaltir ɓawre ɓe yaha ɓawre ha ɓe muutoyo. ɗum no allah dandi so ti yani e ɗum hoore nde tappike e hayre na masiba noon ɓe nawti ko yaltir ɓawre ɗum fof ko falgereji noon, ɗum fof ko falgereji noon, ɗum fof ko renete e muɗum. goɗɗo goo noon goɗɗo goo oynuno ɓeynunamo mo kanko wo ɓay woni hewti fi jommugal makko galta e noon ko kañum o sabottu paran ɗum tigi ɓeyni woyi sa yoppi e ndu lewru ɗo o naata paraw o yalta paraw ɗo newa gasi min wallelan o naata paraw, amma yaltugol paraw o hakkidelaɗi ɗum noon ko min andi. donc ɓe kippade ha allah waɗi mawɓe tawi ko mawɓe jogiɓe finde yeɗɗunde ɓe walli mo tigi tigi o jombi e mayru ha ka won ɗo ni hiɓe wondi probléme tous ala ha ka won ɗo ni. donc amma wigol parawo naata parawo yaltay oye waɗi ɗum ko falgere noon. haray musidɓe tedduɓe tertoɗen o ko wiyete kattinagol ɗum ko falgere noon. jonnon lekki ɗum ko wallata o tigi ɗum wakkiloɗen janggen jandi lillahi wa fillah. ɗum ɗo fof ko woɗɗitagol ka jangete ton woni on noone kattinagol. neɗɗo so woni jangowo tawhidi, faama tawhidi, wollitira tawhidi, oti reeno ɗon sifati. ko ɗum waɗi tawhidi ɗum koko ñawdata finde neɗɗo on, ñawda e neɗɗo ko woɗɗito sifa ñormo jarmare. neɗɗo tawɗo jangata ko heewi kon a taway ko heewi ko yahay ka ndaaraoɓe, yahay ka molto ɓantannotoɓe sifa ko tawata ko fof hina ko noddata ko perdinta o tigi e diina makko kan, perdina o ti jawdi makko ni ɗum ɗon ko perdi dosoji ɗin noon. perdi jani ɗin koko o tigi perdata kon honɗum, perdata kon diina makko kan. sukaɓe ɗiɗo wonno tawi o yawon tawi mo yiɗi yawgol sifa on ndaaro ha feƴƴiti immojo makko on ɗon o yiɗa ɗum fewde raw no ɓaytay no janngude. on tuma yahowo on ndaaro
tuma o inna bari an ko no ida yabiti o ni mi yabita to sibado fi honno mi do andi haqiqa fus ala e dum dina kan kadi jabadu Allah no togi dum ko hunde bonde non na kadi gonga kala ko be wola ko kadi ko penale dum kadi woni e der dum ho laaki o inni o aju dunyande ko awa yaade o inni agasi o inna kan kadi desi o yahi o hollamo ko penande o yawoni yahde e muɗum dañande ɓe yiɗe yaade o mi wosi hoore noon ko yahete kon sarti o se hewti komin tu wowlata wanga wolata fi sayɗa wakkili ɗum ɗo yeey o yeyi miɗo wakkili bon on tuma ɓe yiɗe yeey ɓayɓe naati tawi on suka mo yaade mum on tawi on joom mbaali few ɓayɓe naati on tuma o yaɗi mojo makko ene haray oɗon ko gorejo an aray miɗo ɗottimo aray kamon ɗo o ɓeydi awa ɓeydi naam kono woni probléme ma o onni o haray mi probléme an on donc miɗon jomdi ɓen ko an noon no welanmi moƴƴat kono meɗen haɓinini himo ka maɓɓe ɓe faalama man on jaɓutude mi yelaki ɗum ɗon noon ko so tawi o wawala yaltinande sadaka komi ittata fiino o artira ɗum noon ɗum noon o jombani o faala hollude ɗimmojo makko on wondema ɗum hina haqiqa noon on dema o ayni awa on dema o yaltini ɓeɗum makko ceeɗo to horo faraniɗo seeɗa o yurni wonni wo hee o dey haray fi artugol makko ngol no sattide ñoƴƴo ɓen no luuɗi kono sen famodiri mi yaltirante ɗo sadakaji ɗi ittata sa itti ɗin ɗo o arte o inni ne wo hi wawa haray ɗo ko ɗum ɗon ɗo woni ko hewtini men ɗo wawa haray gasi joni haray addoye hunde kaari o wolani mo prix ko yoɓata ko sa addi ɗum ɗo haray sadakaji ɗin fof mi yaltinanteɗi ittaɗi sadakaji ɗo on tuma hetta e ɓeyduma on tuma winde agasi a joni a haray min hewti ɓeyni haga no kittiɓe yalti ndeɓe yaltirnoɓe oya kankiti jale ɗo nani ko mi wallanma ko oyni wono andi koko watta moƴƴa o ko awni wadde ko moƴƴa na a hooli ɓe mi sikki a yiɗo ka a yiri guite maɗen ka tawno o yiyay no watano wiide mi jombade fi on ɗum o innani ɗo tanayla sadakaji fi ko ala yo ardu ɗum min ko mimi ko addinmi ɗo ko hollugol makko fenande jokkuɗa awa rew musidɓe tedduɓe ɗum fof ko wattete yiiɗi e mum kala ɗin piiji jokkuɓe ɗi ɓen koye faljere ɗe woni koye faljere ɗe woni koye faljere ɗe woni koye faljere ɗe woni haɗa e musidɓe tedduɓe ettoɗen wonen julɓe laaɓuɓe julɓe jogiiɓe findeji selluɗi ɗum ɗon noon ko wallita to e ɗum noon ko wirde ni ko janngugol ngol ko ɗum waɗi si mawɓe ɓen toujours ɓe matayno mo janngaali haray janngaali yo Allah dande rokkugol janngugol ngol haray ko ɗoɗi sallallahu alaihi wa sallam e maaki ya wonu jannguɗo maɗum janngoowo maɗum heɗotooɗo maɗum yiɗuɗo jannguɓen taw woni jowabon sakko hankoɗa dey tawi woni goɗɗo o janngata o heɗotako o landotako o añi kadi jannguɓe kadi o wattiɗo ko on ɗo tigi famirta sifa ɗi alhaaliji en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah to yugol gonga allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقبلنا في تيسير كل عسير فإن التيسير العسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
awayto de sappeji ɗin pewa moƴƴa mum ɓe ngara ka sujjata ɗo yande sawwu fa'tadilu yarhamukumullah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sekedar lagi berfoto jamna no weltana no duana harai musik ben no tori en doai be jogis ko wete ma pere ko wete sattede harai be tori julu en doa de tawno mo ani mo mati ko mo mati ke ko julu be woni ko to haray ɗo miɗen annin dina o tigi tigi kadi kadi heɓɓi no kañum tigi toragol Allah haray du'aji gon kadi no woodi ɗi tawata no gollitire fi sifa wonno ɗum no jeeya e majji allahumma artuku bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira al asir alayka yasir nas'aluka al yusra wal mu'afata fi dunya wal akhirah no jeeya e no ɗum ɗeri façon ji ɗuɗuɗi noon façon ji ɗuɗuɗi joni en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah ittande ande maɓɓe nden yo Allah ittande ande maɓɓe nden yo Allah ittande ande maɓɓe nden en torki Allah subhanahu wa taala soñña ko ɓe jogui ko yo Allah ittumo yo Allah wattitir ɗum ɗon e welo welo yo Allah wattitir ɗum ɗon e newede en torki Allah subhanahu wa taala kala julɗo joguiɗo sattede e meɗen yo Allah itta en sattedeji ɗi yo Allah wattita en ɗi e newedeji yo Allah itta en sattedeji addana en newedeji ɗi sadakaji kadi o naati ittede yo Allah jaɓɓuɗi o jaabina o noddira milliard batti muɗum bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم alhamdulillah kafa salatu wassalamu ala rasul mustafa ba'da haray ko yaafoto ko khutba hande ko yewtido ko fi at-tasawum jonno jinama at-tasawum katinagol no wodi fulbe tentini wana ko na kidi haray bu anda ko ni katinagol awa ko wirgol den wude no wondi e kata kono du sabbordura faranjini do yandu wondi e kata alkamisa si jombama o ñalaade ɓareede nde wondi e kata mi fekkike nana ko kata ko wiwgol hunde nden no wondi e kata ma yiti a liɓi ley mi heɓay kata ko ɗum woni katinagol haray ko pular ɗum ganda ko katinagol kono ko faada wondi heɓay kata en tori subhanahu taala yo Allah faami dina makka waɗen noon kadi ko hakkille men si goɗɗo yii bitahum jemma yonnike toon sikki buuɓuruno toon a ndaaray to yiyaadu sabu na ko hakkille nde woni yiwde naadite ɗen joni noon ko ya ittu ɗum ko hakkille ma waɗa goɓuru ala ɗum few sabuna sina ɗum mawma ɓen forsima ɗo goɗɗoynama alkamisa jombatake ɓeyna min kadi sa jomba ɗon en haɓay wakkiloɗa yaham tun sonkum inna aymi wolannoɓe sabuna alkamisa ɓe yeytike lan ngara ɓe ñalande wonde kata ay ko sikkunoɗa kon kukuru no kabi taw ko ndun kukuru kadi ari sabuna weldu wonduɓe fo haɓay ara eɗen sohli subhanahu taala yo Allah faami en dina makka watten e julde cheikh abdallah soɓe mari ko ɓeytanani ɗo kadi waɗo wat الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en bani ke nila ko sallallahu alaihi wasallam en lettani ke haray sheikhu madame e do khutba la ba do mo be tewtine faade muɗum dulle ko ko tawhid woti nangol Allah subhanahu wa ta'ala de wonde kala moƴƴere ko heɓoto ko immorde hakko Allah subhanahu wa ta'ala kala kadi ko dallata ko immorde musiba haray ko immorde makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray en ɓeydi andintingol ƴiyaade Allah ɓen ƴettugol defte arana en sunnanelaɗon sallah sallam ko ɗum noon arti kaka goɗɗo wawgol hoolorgol Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum hajjade assalamu aleykum